I veliki pozdrav svima ljudi, Balkan News ovdje i dobrodošli u moj video, a danas ćemo pričati o jednoj jako zanimljivoj temi, tako da prekretite ovog videa vi obavezno ostavite like i subscribe kako biste bili obavešteni o najnovijim dešavanjima sa balkanske YouTube scene, pa da ne dužim intro, hajde se odmah bacimo na video. Baka Prase, koji trenutno van ikakvih drama, je dao svoje mišljenje o drami između Liksa, Zizua i Rajketa nakon što je uradio reakciju i ocenjivanje Rajketovog distrika na Liksu. Baka također kaže, mislim naravno sarkastično, da bi Rajket dobio Liksu 1-1 na Keca, što je malo i nemoguće jer Liks ima veću ruku od cijelog Rajketa, ali mislim rekao ko bi mogao realno dobije Liksu 1-1, ali ajde da nastavimo. Baka je također rekao da Liks ako stvarno stoji iz onog sajta veliko jaje, da je debilno da od svoje publike koje ti već daje pare ti uzimaš još, a plus da ih iskoristiš i plus još da koristiš i kolege youtubere. Za neke male pare koje nisu baš trajno rešenje i mogu da se zarade i poštenim radom. Mislim, to su Bakine reči, ja nisam ni na čijoj strani, prosto ja samo izveštavam šta oni govore, rade i pričaju. Baka je također rekao da mu je jako smiješno to što Liksa prijeti maloletniku tužbom i također je rekao još par stvari koje možete vidjeti sada. I da, i Niksa valjda stoji iza onog sajta za kockanje što je debilno, apsolutno, stvarno je to ispao jaje. To je baš onako odvratna stvar da od svoje publike koje ti veruje i da kažem kolege youtubera koji ti veruju da ih iskoristiš za neke pišljive pare koje nisu baš neko trajno rešenje, zar ne? Baš pičkenzi potez, baš. Baka je također uokšao jednu stvar u spotu koju ja mislim da tada niko nije bukvalno ni video, ja ne znam kako je to primetio, njemu je baš dosadno u životu, a vi je pogledajte sada. Sve u fori sada, jako to te boli uskoro. Da, pole mu facu, kao da Niksa stoji ovdje pored i govori mu, ako ne budeš prestao, prebit ću te, on kao, radiš da li stane ili da nastavi, gledajte mu facu. Da jako to te... Ko gleda, šta gleda ovdje? A vi ga izgleda uplašen. A onda je Baka rekao svoje iskreno mišljenje o Liksi i o tome šta hoće da radi ako tuži Rajketa i još par stvari oko svega toga. Druga vez za danas je ta da je Jota izbacio novi video na svom kanalu u kojem je radio challenge sa Bakom i Kšodom koji se zove Kome bolje poznaje, a najava i ceo ulazak Baki i Kšoda u ovaj video je jako specifičan pa ga možete vidjeti sada. Challenge sa dva nebitna lika, prvi. Mamu ti Danas snimam challenge sa dva najbitnija lika, prvi manje bitan. Kšoda! ekipo, vašoj Kšoda ovdje. Gdje si Kšoda, imam pesmu za tebe. Ne, u stvari, ja najavljam gosta od sada ovako. Kšoda! A drugi? Čekaj, još jedan. Ajde, požuri. 12 seconds later. A sa druge strane, najbolja baka među prasićima i najbolje prase među bakama. Prase baka! 20 minutes later. Few inches later. Evo me bre! Također malo kasnije u videu je bilo jedno zanimljivo pitanje koga Jota više voli od Baki i Kšode, a odgovor je retardiran skroz i pogledajte ga sada. Koga više volim od vas dvojice? Ovo lako. Mene, dobro, Baka je napisao njega, a Kšoda je napisao ja ne vidim šta. Kšoda. Niko nije pogodio, brate, mrzim i jednog i drugog, odvratni ste mi. Aj bre, liče reća snima bre, mršu. Također on zapravo nije bio kome bolje poznaje challenge, već ko bi se više ulizuje challenge, jer je Jota ocenjivao bolje one odgovore koji su mu se više dopali. Znači evo pogledajte jedan glupav primjer. Ovo ti je trka č***nja, ko se više challenge? Ulizuje, oprostite, pošto možda nije family friend. Također u jednom trenutku su Baka i Kšoda počeli da pevaju pesmu od Marije Šerifović Molitva, za kojom je ona inače pobedila na Euroviziji, a ja iskreno mislim da mogu i njih dvojica, znači vi morate da čujete ovu emociju, strast i sve to u glasu, znači to je jedan trenutak, znači Molitva, Božan mojim usnama je molitva. Samo jednom rečju ime tvoje nebo zna, baš kao ja. Koliko puta sam ponovila to nebo zna, baš kao ja. Da je ime tvoje. I na kraju videa je samu pobedu odlo Baka, mislim logično, a Jota je Kšodi plus dao šansu za pobedu jer se posljednje pitanje kada je Jota izbacio prvi video na YouTube-u bodovalo 3 puta, tako da je Kšoda prepustio tu šansu za pobedu. I to bi bilo to u videu, ako vam se svidio vi obavezno ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav od mene!
Izlagao sam te brez onih 100, bre, si lud, tako. Ajde, posljednje pitanje. Posljednje pitanje. Kad sam izbacio prvi klip na kanal? Baka vodi dosta, ali stavit ću da ovo pitanje važi 3 poena. Čoda broji sabove, razumiješ? Računa po Social Blade-u koliko bi moglo da bude. Molitva za ulan Dobro. Oktobar 2016. I ti šta, ajde. A možda pokažeš šta hoćeš. Ja sam prvi, drugi 2017. Vodio si do samog kraja, ali na posljednjem pitanju Čoda je opet promašio, jer 4. februar 2017. je tačan odgovor, za 3 dana je promašio pobednik ovog challenge-a, Baka Brase! Vidi se ovdje ko je moj drugar, ajmer s kući, dečko. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste, šta se radi? Baca se naravno subscribe na kanal Čoda na YouTube. I na Baka Prase Instagram. Jer ovdje nema više sablova koji mi trebaju. Pošto ste vjerovatno zalutali zbog njih, razvalite taj subscribe i budite deo ekipe, a da ne budete samo Delfin ili Unuk. Jest. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, a do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!